Golubac i njegovi građani bili su domaćini učesnicima ovogodišnje međunarodne sportske manifestacije posvećene miru i narodima sveta pod nazivom Trka mira, koja ove godine prati tok Dunava, koji je proglašen rekom mira u okviru međunarodnog projekta podunavskih zemalja. Trka je startovala u Nemačkoj kod Švajcarda, a završit će se kod Crnog mora u Bugarskoj. Do sada su učesnici ove trke prošli kroz više od 150 zemalja sveta. U ovogodišnjoj trci učestvuju trkači iz Kanade, Hrvatske, Letonije, Poljske, Nemačke, Ukrajine, Srbije i ostalih zemalja iz sveta. Trčimo s ovom bakljom čiji plamen simbolizuje ljudsku ka miru. Nešto što je u ovim trenucima jako potrebno. Potrebno je uvek. Ništa ne možemo ako ne mir. A da bi došli do tog mira, nije lako, ali kad bi se svako uhvatio sebe i ostavio druge, radu na sebi, ima ga jako puno i verujte mi malo, da čovek odradi na sebi neke stvari, da stvori mir u sebi, stvori taj mir u sebi, da taj isti mir širi oko sebe. Znači, u svojoj familiji, braći, sestrama, roditeljima, komšijama, idemo jedni na druge, da probamo nekako u svojom nekom okruženju da stvorimo mir. I na neki čudan način taj mir se kasnije širi i mi verujemo da će jednog dana taj mir zavladati na našoj planeti. U ime organizatora trke kroz Srbiju Predrag Knežević je simbolično predao baklu zamjeniku predsjednika opštine Golubac Marku Stojakoviću, koji je rekao da Golubac iz godine u godinu podržava trku mira i evo posle 4 godine ponovo smo domaćini. Tako pokazujemo spremnost da sa svim dobronamjernim ljudima gradimo bolju i mirniju budućnost. Ovo nije prvi put da smo domaćini jedne ovakve trke, imali smo već pre 4 godine isto ovakvu jednu trku. Mogu vam reći da je jako pun odziv bio našeg građanstva i sve je proteklo u najboljem redu. Golubac je u posljednjih nekoliko godina postao jako važna i bitna turistička destinacija na teritoriji naše opštine. Otvaranjem Golubačke tvrđave i manastira Tumana, kako se nadovezao na to, našu opštinu posjeti do 1 milion turista u toku godine. Ja im se zahvaljujem što su baš Golubac izabrali kao svoju jednu od trasa gde će ova trka proći. Ova trka je jako puno medijski propraćena širom Evrope i sveta, pošto smo turistička destinacija, nama jako to puno znači iz razloga što će ova slika da ode širom Evrope i sveta. Skoro nas očekuje jako puno manifestacija kako u gradskom jezgru Golubcu, tako i po seoskim sredinama. U ponedeljak kreće turnir u malom fudbalu u naselju Barič, posle toga kreće tradicionalni turnir isto u malom fudbalu u naselju Golubac, kasnije posle toga kreću Dani Dunava, to je poslednji vikend u julu mesecu. Trku su u Srbiji podržali Narodna skupština Republike Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije. Uz kulturni i sportski program folklornog ansambla Narodne biblioteke Veljko Dugošević, mališanac predškolske ustanove Lasta, kao i karate i odbojkaškog kluba iz ovog grada na Dunavu, Golupčani su dočekali i ispratili učesnike trke sa porukom mira i prijateljstva. Nakon Golupca, učesnici trke nastavili su put ka Donjem Milanovcu.